Reka dutangire dusuza abakunzi bacu badukurikiye turebera hamwe ese ni ibihe bihugu byinshi biba birimo gushinjwa cyane kugira uruhare mu mutwe wa M23. Yego ngira ngo nyine murabizi ko abantu benshi bakunda kuvuga ko hari ibihugu byinshi byihishe inyuma y'umutwe wa M23 babishinja kuwufasha nyine mbega muri make kurwanya ubutegetsi bwa leta ya Kongo. Ibyo bintu rero abantu benshi urabizi ko bakunda kubivuga cyane. Nk'ubu none inkuru iri gucicikana nuko biri kuvuga ko Ukraine ishobora kuba iri gufasha Kongo muri ino ntambara. Uretse gato tugendane neza n'abadukurikiye bose babashe gusobanukirwa. Yego ese Ukraine yabifite uruhare muri ino ntambara iri kuba muri M23 na Kongo? Ubwo hari ibintu byinshi rero byabisobanura muri iryo jambo warutangiriyeho. Ukraine ishobora kuba iri gufasha leta ya Kongo. Yaba iri gufasha M23. Ukraine irimo irafasha M23. Okay, none icyo ngicyo gihise gisobanuka. Ntabwo wari wabyumvishe neza. Wari uvuze ngo Ukraine ifite uruhare muri Kongo. Kandi buriya Kongo urabizi ko ibamo imitwe myinshi. Ego gusobanura nuko yaba ngiri gufasha M23 muri ino ntambara rwose y'urufa imeze gutya. Ariko uko bigaragara nuko abantu benshi tubibona ntago mu by'ukuri ku ruhare runini rwa kwemezwa n'ukuri. Bambona Tshisekedi nawe ubwe ataza abasirikare ari kurwana naba baribo. Ku ruhande rumwe aratangira akavuga ngo M23 irimo ingabo nyinshi z'u Rwanda. None aratangira avuze ngo harimo ingabo z'abanya-Ukraine. Mu by'ukuri M23 ni iki imbere ya Tshisekedi? Ibi birego rwose bikomeje kuba byinshi cyane. Tshisekedi rwose ari mu mazi abira. Niba koko Ukraine iri gufasha M23. Yego. Niba ibi bintu ari byo. Nta nubwo iteze gutsinda. Ntago igisirikare cya Kongo giteze gutsinda n'umunsi n'umwe. Byonyine reba muri Amerika ukuntu byifashe, sibyo? Yego. Ureba uriya mutwe waho Ukraine iri kurwana na Amerika. Yego. Noneho reba irimo irafashe mu 23 none nubwo yari igifaru. Ese uri kumva Tshisekedi yanyura he? Ibyo bintu bye kenshi niko tuba tubikeka. Ariko iyo usanze na leta ya Kongo nayo birimo kurwana n'indi mitwe nyine ikomeye cyane nkuko M23, ariko nayo hari indi mitwe cyangwa se ibindi bihugu byinshi babiyiri inyuma bikomeza kuyifasha no kuyihereza intwaro zikomeye. Ariko hagati aho ngaho nta kintu cy'ukuri gihari gishobora kugaragaza ko Ukraine iri muri Kongo. Nta kintu na kimwe gihari uretse kuba nyine batanga ibirego mu bindi bihugu bakabafatira ibihano bitari bitoya cyangwa se bitoroheje bikomeye. Ariko ngo nta kuri guhari kugaragaza ko kuko Ukraine iri muri M23. Uyu mwuka rero watangiye gucicikana hirya no hino. Ababishinzwe se cyangwa n'abanyamakuru bo hirya no hino ibi bintu baraza kubisesengura cyangwa se bize no kugaragara. Burya ikintu cyavuzwe hari igihe keshi nyine banakigenzura bagashyiramo imbaraga yo kukigenzura. Ibi bintu rero niba ari uko bimeze baraje babigenzure koko niba Ukraine iri kumwe na M23. Ibi bintu ntago byaba bitaragenzurwa kubera ko habaho inteko nshinga amategeko y'umutwe w'abadepite. Ndatekereza ko buri gihugu cyose kiba gifite izo nzego kandi ziba zikomeye cyane mu bijyanye na politiki. Rero iyo hari igihugu cyarezwe muri ubwo buryo iperereza rita rikorwa ko kanya. Yego, ariko nubwo ripererezwa ko kanya ntago nyine barabasha kubireba neza. Gusa hari abo babonye. Yego. Ariko kugeza ubu nta gitangaza makuru. Ariko nubwo bababonye ntago baramenya koko baturutse muri Ukraine. Gusa nyine biri kuvugwa, ariyo mpamvu turi bukomeze gushakisha neza tumenye niba koko ibi bintu ari byo. Ni nko kuvuga ngo muri Ukraine basanzeyo ingabo z'u Rwanda. Muri Kongo basanzeyo ingabo z'u Rwanda. Ngo bazibonye. Yego, nuko biri kuvugwa rwose ko Ukraine ibyihishe. Kuvuga ngo bazibonyeyo ariko nta kamera bagira. Icyo kintu wakibaza. Nta buryo buhari bugaragaza neza ko bashobora gufata izi ngabo z'u Rwanda ziri hariya muri Kongo zivanze na M23 bakaba bafata ikimenyetso kigaragaza ko bafashe ingabo z'u Rwanda direct. Ngingabo
hariya kino gihugu duhana imbibi Somalia oya hano duhana imbibi hariya mu Bugande yes Yego. Abagande nabo ugasanga ngo byavuzwe ko bari muri M23 muri Congo. Ibi bintu mu by'ukuri Kisekedi avuga hari n'igihe kizagera yajya avuga ibintu ugasanga ibindi bihugu bimuciye amazi nubwo byaba ari ukuri. nanjye icyo kintu nari ngiye kukikubwira hari igihe Kisekedi azavuga ibintu kuko biri byo yanabonye ariko bitewe n'ukuntu akunda kugerekaho ashinja ibihugu bigiye bitandukanye ko bifasha M23 nyamara byagenzurwa bigasanga nta bihari. Hari n'igihe azavuga ibintu biri byo bisange nyine nta kintu bifasha nyamara ari byo. Ahubwo barakomeza kumuhindura ruhwitu kubera ko mu by'ukuri avuga ibintu bidasobanutse kandi bidafite ishingiro. Kisekedi rero nanone biri kuvuga ko ngo yohereje abasirikare 7 bafite ipeti mu ruhe rwego ni ukuvuga ngo nyine yafasha abasirikare 7 yego none arangije arabohereza ngo bagende barinde yes wa mujyi wa Baraka yego ngo kugira ngo M23 itakomeza kuwinjirira cyangwa se ngo bagarure n'uduce twose bagiye gufata. Iki kintu cyuracyumva iki kintu rero ukuntu nyumva nuko nyewe ndacyashimangira kandi ko Kisekedi akirimo kuruha ubuzima bw'Abanyarwanda bw'abaturage yego ubuzima bw'abaturage ngiye kuvuga ngo bw'Abanyarwanda ariko murabizi ko mu minsi ishize hari n'ingabo z'abacanshuro zoherejwe no Burundi ngo zize zijye kurinda umujyi wa Baraka zize ziwinjiremo zishyire mu burinzi bukomeye cyane. None ngaho nyumvira na Kisekedi afasha abasirikare be bakomeye aho kugira ngo abazigame cyangwa se anabereke uburyo ki bashobora kurwana intambara abashoye mu mujyi neza mu maboko ya M23. yego sibyo nibyo n'ubundi hari abakoroneri barenga 10 n'abacashuro b'abanyamahanga nyine yohereje nabo barenga 20 ngo baze n'ubundi kukoma mu bakomeze bafatanye yego bakomeze bafatanye kugira ngo bareke mu 23 n'ubundi itakomeza kubinjirira. Ibi ngibi ni nk'ubusa imbere ya M23. Ibi ngibi bifatwa nk'ubusa kubera ko ni inshuro nyinshi bohereje abacanshuro ngira ngo murabizi ko bafatana Goma hari abacanshuro benshi barengana 200 batatswe na M23 barabafata neza bashyira imbunda hasi bamanika amaboko bemera gusubira mu bihugu byabo. Reba aba generali 7 urebe abacashuro 20 n'abavuye mu Burundi tutazi kandi ni benshi cyane. Aba bose rero yabohereje ngo bagende bagarura uduce tumwe na tumwe bafashe muri ino migi ikomeye cyane ngo bazane Goma Kivu ibyo nibyo Bukavu ngo bayigarurire nyine yongera ibe leta ya Kongo. Iryo jambo iyo barivuga kenshi ubundi usanga ari barisekeje kuvuga ngo bagiye kuva hariya gipupu bafashe ejo nurangiza ngo basubize inyuma barwana barangize bagaruke hano Goma. Ibyo bintu urumva ko no mu nzozi utabiriho turi umuntu utekereza. Urumva ni ibintu bikomeye cyane gufata icyemezo cyo kohereza bano basirikare b'abakoroneri bakomeye cyane bafite amapeta akomeye cyane ngo baragiye bagarure Goma banagarure Bukavu n'indi migi yose hariya n'utundi duce bagiye bafata twose ngo baba abantu nyine niyo bagiye kutuza. Ese iki kintu uracyumva ute niba Kisekedi afatanya n'indi mitwe ikomeye cyane n'ubundi byanze ese aba bacanshuro 20 n'aba ba generali yego 17 nako yego abangaba koko barazana ino migi ukibaza nyine nibo bagiye kurwana intambara. Yego nanjye iki kintu nakibajije imitwe irenga kubahereza ni ngombwa ariko nta kize cyo kurenzaho ngo iyi migi yose bayigarure yongere Kisekedi ayisubirane. Iki kizere cyo ntacyo namo ikizere ntacyo nanjye namo kubera ko abantu batarenze 50 ntago ari bo bari burwaniriye ntambara yananiwe n'imitwe irenga 15 irimo gufatanya na Kisekedi. M23 irabagera imbere imbunda bakajugunya hasi bakirukanka kandi za mbunda basize barimo no kujugunya inyuma M23 iri gutoragura nizo ziri bubice nizo bari bubicisha. Buriya imbunda z'amafaranga ibihagaze kugira ngo M23 igende itoragura imbunda zirenga 300
ibitoraguye amafaranga menshi cyane, ibibonye ibintu by'agaciro byinshi cyane. Gusa nabo ibyo basize bavuze babwiye Gisekedi koko bemeje ko nyine bari bufate tuno duce koko bari butwigarurire. Babyiyemeje ko bagomba kutugarura twose. Ahubwo buriya bundi baravuga ngo yapfuye nta utayiryaho umugobe. Gisekedi aba batipe barangije kubona ko n'ubundi yatsinzwe urugamba hakiri kare. Baragira ngo abaha amafaranga. Buriya uyitonda umuntu ujya ku rugamba nka kuriya, umucancuru uzabona ku rugamba hariya muri Kongo, ahaguruka yarangije gusinyirwa amafaranga yanayahawe, yoherereje imiryango yabo. Urumva rero niyo mpamvu agomba kuvuga ati jyewe ndiyemeje guhangana na M23 ndetse tukigarura uduce tumwe na tumwe M23 yaba yarafashe tukayibambura. Ariko urumva ni ibigwi byabo. Ibi bintu rero bo barangije kubibona. Ikintu rero bakora ni kimwe, bavuga ngo reka twigendere, atwihereye amadolari, ubundi twoherereza imiryango yacu. 23 niza tuzirambike hasi natwe twitanye. None se nka buriya reka mpite ntanga urugero. Bariya bacancuro barenga 100 ngahe bafatiye hariya Igoma, urabizi ko bambutse rwose bagataha mu bihugu byabo. Buriya buri umwe wese wari hariya yari yasinyiwe. None se amafaranga yasinyiwe wibwira ko bashubije Gisekedi? Ahubwo we abure gutegura avuga ati mbo reka ngewe ngura imbunda zikomeye cyane, ibyo kwirirwa rero ashaka hemba abantu bidafite 12, ahubwo akabura guhemba biwe afite kugira ngo bakomeze bakorane imbaraga, gagiye kuzana abanyamahanga baze bamurwanire. Nyamara ari gusohora amafaranga yakakuza ibikoresha agakoresha be akabahemba, ukareba ko intambara atarwana. Ntabwo Gisekedi yarwana ruriya rugamba akoresheje igisirikare cyo hanze uko byagenda kose. Agomba gutsinda urugamba ruko abasirikare bari bo barutsinze. Rega bura niyo nabo babazi ibyo barwanira. Urajya kurwana n'amafaranga none bana yaguhaye ngo waburi kurwanira iki? Werera ari gufata abantu b'abanyamahanga b'abancashuro bishakira ubuzima. Ariko n'abacancuro barabyumva. Yego. None hakabahereza amafaranga ati mugende mu rwana urugamba M23 muyambure Goma, muyambure Bukavu, n'utundi duce nsubirane igihugu cyanjye neza. Ibi bintu ari kwibeshya cyane. Arabura kwishyura abasirikare biwe hanyuma ibintu bigende neza, bityo akabigenza gutya. Rero urugamba nubwo ari kurwiyemeza ntago azarutsinda. Urugamba ntago rushobora gutsindwa n'igisirikare kindi kitari cya Gisekedi. Yego. Usanga rero ari ibintu Gisekedi yibereyemo, ahubwo atazi byari byo nawe ubwe akeneye kubanza kwiga pe. Yego, turaje n'ubundi rero tubabwire buri kimwe cyose, se byagenze gute nyuma yo kubohereza, se koko bahafashe, se bimeze gute. Ibyo n'ubundi mukanya turagaruka tubisesengura tubirebe neza mu kindi kiganiro. Icyo tubasaba no gukora subscribe nako kantu ka like mugakande, ibintu bikomeze kugenda neza.